Look at that. Takalamay. Unang subo. Grabe, oh. Dah. Years Hey, later. welcome back another food review mga kabingka. So food review na to ning real nut kisses no from Bohol. Siyempre karon nakuha na nako ni sa una na food review na pud nako ni sa una. Pero karon isabay nako sila, di ba? Kaya namo ginang hatag sa kuha ni. So from Hagna, Bohol. So, kuan naka-kuan pagit siya, pula. Kamay na gid yang unsa tawag na, yang bagul. Mahal na gid siguro jud ka ini ba. Look at that. Takalamay. Ten over 10. So, ano to niyang real nut pieces. Fairness. Ani, lamig gini kay humok kita ayo. From Bohol gini siya ha. Made in Philippines, di ba? Abi na kung sa abroad ni ba? Made in Bohol man din eh. So, explode na to na dire. Unang subo. Ano siya? Grabe. Oh my God. Oh. Grabe.
Mm. Mm. Mi ay. Berpika gid ani. Kailangan ko yung kalamay kilawon kasi butang sa pan. Mm. Hmm. Mas gamay nagigmay ba kay kumpara tong sa una. Oh? Grabe oh. Dah. Hmm. 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 Grabe oh. Hmm. Epic. So, ito po si DJ March in a place video. See you in next my food adventure mga kabingka babushka baby. Yeah. Mm. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.